أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray musidɓe julɓe tedduɓe kala ka woɗon men darde ka page meɗen facebook lawol kisallo inchallahu ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder belgique alluwal sumaye meɗen ngal en fottiɗo hande kadi fi ko wowi kon en toriki allah yo allah waɗu hara ko saabi allah wonɗen e yewtirde daroɓe feƴƴinoyeɓe kadi darra fi allah feƴƴinore e saabi allah ya rabbal alamin moƴƴereji ko ɗaɓɓa e lewru ndun kon yo allah subahana taala on okku en kambaji ko yewota e lewru ndun kon yo allah on dandu en enen e mawɓe meɗen ɓen fof marɓe andeji yo allah on ittanɓe nawnuɓe ma nawniraɓe yo allah on dikkinanɓe marɓe yo allah ɓeydanɓe ɓe jogaki yo allah on okkorɓe yo allah wurno en haka gurdam moƴƴani en ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani en toriki subahana taala yo allah ƴettito e nde ñande hande yewtere meɗen en ko woni yiilade ɗo en yewtay ɗo toɓɓe 10 afwan toɓɓe 50 nokkeli ka du'a jaboto ɗiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e ɗiɗo sa toriki allah ɗiɗo allah jaabinante ko toriɗa kon joni noon e nder nokkeli 50 e ko fawi wata ronku ɗiɗo an kadi stentininon ka nder lewru sumayeɗo ɓe fuɗɗori toɓɓere aranere nden ko laylatul qadri jemma laylatul qadri ɗon ko ka du'a jaboto ɗiɗaɓum ɗum ko yawmu arafa ñalande arafa en ala sarhude ɗi en fopp en aroya yiltoyɗe ñande e fimaji ñande go inchallah wo tati on ko toragol allah tumbere jemma ko wiyete kon jawful layle ka tataɓal sakkitoral ɗon kay ka du'a jaboto nayaɓum ɗum ko honɗum ko ɓaawo juulugol waktuji ɗin 5 sa salmini subaka a torike ɗon allah jaabinay siko fana siko alansara siko futoro siko geeƴe antun toroɗa haranayo goto toro fof ammina 5 on kadi hakkunde noddinandu ɗum e darnandu ɗum kadi ɗon kadi yo on tigi tampir kadi du'a 6 ɗum kadi ko sanga noddinandu ɗum kadi ɗon kadi ka du'a jaboto 7 on sanga ndiyam woni e saƴude inda nuzulil ghais hara ndiyam no saƴude moƴƴa on tino hani tora ɗon allah jaabinay no tawa e du'awji ɗum wigo allahumma sayyiban nafian allah waɗan men toɓo hara ko wonnugo e nafa 8 on sa'atum minal layli no wodi sa'i hun gotun tumbere jemma sa hawrodiri e makkun kadi ɗon kadi kaka du'a jaboto 9 on shahru ramadan e nder lewru sumayendum fof hara kadi hiɗa wonde e anniye hiɗa hoori kadi ma sina hara a hoora kono hara ko sabu ganto haɗi hoora ɗon kadi kaka du'a jaboto 10 on ko sa'i hun gotun no e ñalande juma kala hawrodirɗo e kunɗon so toriki allah jaabinanaymo ko ɓuri jeccude e konguɗi karama ko ɓen ko ɓaawo waqtu alansara on ñalande juma 11 on ko fissu juudi ka on tigi sujji ɗon ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki goɗɗo kaw ɓuri ɓaɗodirde e allah kaka o sujji ɗon kay sa toriki allah jaabinante 12 on ko inda shurbi ma'u zamzam si goɗɗo heɓi ndiyam zamzam hino yarde haray sa torike ɗon allah kadi allah jaabinante no tawa e du'awji ɗi abdullah ibnu abbas torrayno ɗon innugo allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wasi'an wa amalan mutakabbalan wa shifaan min kulli da sa torike goɗɗum kan noon harana on ɗon kay ko jaabotoɗum si ɗum ɗon feƴƴi inda qira'atil fatiha si goɗɗo no jangude simore fatiha nden so toriki allah subhanahu wa ta'ala du'a mum ko jaabatoɗum fiyon no andi ko ɗum so gayni du'a jangude fatiha on ha gayni en innayi amin haray ɗum ɗon ko jaabotoɗum 14 on inda ta'amini fi salat ka ammingol ngol ɓaawo julde nden si imamon inni wala dallin ɓaawo ɓe innayi amin malaika ɓen kadi amminay kala non mo amina mum on hawrodiri e amina malaika on allah jaɓanaymo ko tori kon hiɗen andi ko toriɗen nder ton ko ihdina sirata almustaqim sirata allazina anamta alayhim gayri almahdubi alayhim wala dallin ko ɗum woni ko toriɗen nder ton 15 on ka du'a jaboto ko ba'da salati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fi tashahhud al akhir ɓaawo juulugol ngol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka tayya sakkitoro sa waɗi tahiyatu lillah on ha a gayni a juuloyi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam salatul ibrahimiya on a gayni on ɗon kadi konko mo tolotoɗa ɓaawo ɗo wigo allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabri wa min fitnati almahya walmamati wa min sharri fitnati almasihi dajjal oɗo ko ya wattum hoore ɗon watta goɗɗi goo kadi wono wiwgol rabbi inni zalamtu nafsi zulman kasiran faghfir li wala yaghfiru zunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim e kala du'awji ɗi on tigi wawi hino wawi wattugol hoore ɗon 16 on ko honde tuma kadi ko tuma ɓernde on tigi nden hoyi huluɗa waaja ha hula
ma andita bone ha mo wannoɗa hula ɗon kay sa toriki Allah tun Allah hon jaabinante duwaw sifa ɓe yanatanoɓe ka fammere yehi ha tawi ɗon on ala wo porte sorti sina be ɓe fewta Allah ɓe fewti ɗon Allah si hewtanima ɗi alhaaliji ɗo kay ɗon kadi koko duwa kaka jaboto 17 on ko inda si yahi dik si goɗɗo nani joni donto no ƴoggina no ƴogga no waɗa hito ɗon kay sa toriki Allah Allah on jaabinay duwa ma on ɓe innayi wosi dontoŋeɗen ɗe ƴoggi ko ɗum woni haray ɗe yi malayika sen nani bare hino wotta ko ɗum haray ɗe yi cheytani ko en wi auzubillahi mina cheytani rajim amma singal ƴoggi ɗon haray tigi tigi on ko yatoro Allah 17 on ko du'aul muslim li akhihi bi zahri l ghaib ko julɗo toranto musidɗo makko ɓawo makko hara wala ɗon few Allah dandu kaari Allah reeno kaari Allah ndikkin kaari okkor kaari sifa ɗin ɗo fof ko Allahu jaabinayɗi Allah itta e malaikajo ina an kadi hino wodanma sifa konko toraniɗa musidɗo ma on si tawi noon a tori hannde kadi yo Allahu waɗumo ɗum ɗo almalaikajo ina eno wodanma sifa muɗum Allah wallama hara ko toraniɗama koko moƴƴi kon an noon ko toriɗa kon no gasa ronka marsude kono si malaika ɓen tori getun e hoorema ɗum noon koko jaaboto haray toranoɗen musidɓe meɗen ɓen haray ko moƴƴi kon fiyo malaika ɓen torano en enen kadi sifa muɗum jaabo e hoore meɗen inchallah 19 on ka du'a jaaboto ko inda qira'ati qawlihi ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin goɗɗo simo torrade oɗo sa jangi oɗo Allah on jaabinante du'a ma on kadi nogay on ko si tawi yimɓe ɓen fopp moɓodiri nokku gotum ɓe torike Allah hara ko masiba waɗi musiba wona joni ndiyan sa ƴaari ma ɗum nawnaji ari ma sifa ko ko fewnani en fewnoɗo e coronavirus yo Allah ittan en ɗum ɗo dikkina nawnuɓe yaafo fati ɓen ɓeyda waɗugol hijabu enen ɓe hawraka e muɗum ɓen si jama on fof moɓodiri toriki Allah subhanahu wa taala ɗon kadi e sanga nde sattedeji ɗo ɗon kadi haray koko jaboto nogay e go'abo on ko du'aul mazlum du'a neɗɗo toñaɗo ɗum kadi ko jaaboto ɗum wa du'aul musafir ɗum kadi ko jaaboto ɗum sa toñi goɗɗo hay so tawi ko kefeero so toriki e hoorema tun Allah jaabinay wonɗo e sete yagal kadi nela sallam maki du'aul musafir ko mustajab wonɗo e sete yagal so toriki Allah jaabinanaymo no tawa e muɗum kadi du'aul walidi ala waladihi ko mawɗo on toroto e hoore ɓiɗɗo makko kon yo Allah walla noon mawɗo on ko to hara o toranimo o toraki e hoore makko sabuna ɗiɗi ɗi noon Allah subhanahu wa taala on jaabinayɗi tentini noon si tawi hara paykun kon kadi hino bonni noga e ɗiɗi on ko du'a mudo tar ko du'a neɗɗo lorriɗo neɗɗo ɓittiɗo ɓitta ha hewta nokkugo so torike ɗon Allah tun Allah jaabinanaymo ko ɗum Allah inni amma yujibul mudo tarra idha da'a nogay e tataɓo on ko du'aul ghazi fi sabilillah neɗɗo wonɗo e wadde jihadi fi sabilillah so toriki Allah kadi Allah on jaabinanaymo waɗugol ngol noon fi sabilillah haysite ko a yewɗo jangoygol ko a wonɗo e jannoyde hiɗa yaade fi jangoygol sa noddi Allah tun Allah on jaabotoma inchallah ɗo tawaɓe duwaɓe jaaboto ɗon kadi du'aul hajji wal mu'tamir hajju yankejo himo horminani hajju himo yehi hajju so toriki Allah jaabinanayo neɗɗo kadi mo horminani umra himo yehi waɗoygol umra on non ga so toriki Allah on jaabinanayo no tawa e muɗum nogay e nayi on kadi addu'a indal marid sa yehi ndaroygol nawnuɗo kadi ko toratoɗa ɗon kon Allah yo Allah dikkimmo inna as'alullah al-aliyyal azim rabbal arshil karim an yashfiyaka ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on jaabinayi o du'a ɗo so tawi hara ko fi Allah woni ko yaruɗa no tawa e muɗum noga e jowi on kadi addu'a'u inda ta'ari bil layl si goɗɗo kadi fini jemma o fini jemma hawgay no wodi du'a'uji jangeteɗi no finirɗa wi'a honno la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir inna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ighfirli ɗo Allah jaabinande few watta ɗon kadi allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad nde laabi 10 wosi ɗum ɗo a waɗi ɗum ɗo tumbere jemma sinde finuɗa ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala o jaabinay du'a ma on no tawa no kelɗin kadi addu'a ba'da zawali sams si yehi ha nange nge oñike adunge mutoyde joni ɗon kay sa noddi Allah subhanahu wa ta'ala on o jaabotoma nogay e jeeɗi ɗon addu'a inda safa wal marwa turagol Allah hara hiɗa yawde hakkunde safa e marwa ɗon kay ka jaaboto wal mash'aril haram on ko sa wi muzdalifa hiɗa yaade jamarat ko hakkunde ɗon fello ngongo woni ɗon kay ko nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala on jaabinta du'a no tawa e muɗum kadi o ba'da ramyil jamarat sa gayni bugagol kaaƴe ɗen kadi ɗon kadi ko nokku ka du'a on jaaboto kadi nogay e jeetati on ka du'a on jaaboto addu'a aqbal wudu si goɗɗo gayni salligade few
so torike ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala on Allah on jaabinanami ɗon andi du'a jangete ɗon o nela sallam ɓe maaki o kala salligiɗo timmini salligi on o jangi on du'a ɗon ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin Allah udditanaymo dambuɗe aljanna ɗen ɗe jeetati ko ngal o faala woni ko naati royta yo Allah naadu e ngal janna nokka nogay e jeena yonka du'a jaaboto kadi addu'a dakhilal kaaba toragol Allah ka nder suudu kaaba yo Allah arsuki en naatoygol ka nder suudu kaaba nder ton inchallah toro Allah subhanahu wa taala joni noon si tawi ɗon newaki haray ko honto kadi dakhilal hijre ka wiyete ɗon hijre ismail kumɓorku wonkun takko suudu kaaba nun ɗon sa naati nder ɗon a torike ɗon Allah hino fota wasi tawike ka nder suudu kaaba woni ko toriɗa en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah jaɓan en ko tora ton kon yaafo en bakkatuji meɗen fof ya rabbal alamin nokku capanɗe tati ka du'a jaboto addu'aul hakimul adil lanɗo feewuɗo nunɗuɗo hulowo Allah so toriki Allah tun yo Allah wallu lamateri makko nin Allah on jaabinay lanɗo feewuɗo nunɗuɗo hulowo Allah si toriki Allah Allah jaabinanaymo hiɗon andi no tawa jeeɗɗo ɓemɓe Allah waɗoyta ka ley ɗoodi arsi makko ñande tawata ɗoodi o ala sina ɗoodi arsi Allahi imamun adil numéro 1 e ara en ɓen jeeɗɗoɓe ɗon ko yeesojo nunɗuɗo foti ko a woni lanɗo leydi ndin foti ko a woni premier ministre foti ko a ministre foti ko a gouverneur foti ko a préfet foti ko a sous préfet foti ko a gouverneur foti ko a chef quartier foti ko a chef secteur foti ko an tun e tere maɗen foti ko an e sonnajo ma ɓiɓɓe ɓen kala ka ardinaɗa tawata ko an jogui konngol sakkitingol ngol sa nunɗi tun e hoore ɓen ɗon sa noddi Allah subhanahu wa taala Allah o jaabinanta capantati e go'a on e go'a ɓon du'aul muslim mustajabatu ma lam ya'jal kala ko julɗo tori Allah on jaabinanaymo fodde o heñaki woɓɓe noon toroto tun inna mi yeɓi torade ustad en kono han joni jaabaki la wona ya heño fodde a heñaki Allah jaabinante du'awji maɗin yo Allah jaabin ko wonɗen torademo kon wa akhiran sakkitoren capantati e ɗiɗi on du'aul waladul bar li walidayhi du'a ɓiɗɗo ɗigganɗo nene e baaba ɗoftiɗoɓe si on torike tun Allah o inni rabbi ighfirli wa liwalidayya Allah mi torike lama yaafoɗa mawɓe amen ɗiɗo rabbi irhamhuma Allah mi torike ma yurme nene e baaba kama rabbayani sahira wono ɓe yurmirano wala fewno mi wonno boobo Allah ƴettay o du'a ɗo kadi haray ɗi nokkel ɗo capantati e ɗiɗi e goɗɗi mi wo larɗo saabu faddugol waɓuto on ɗiɗo ko nokkeli ka du'a jaaboto mo beeyo eto profita e nder ɗiɗo tentini ka nder lewru sumaye ɗo du'aul bar ɓiɗɗo ɗigganɗo nene e baaba so inni Allah mi torikima yaafo baaba Allah jaɓay du'a makko du'a nene e baaba kadi e hoore ɓiɗɗo ko jabotoɗum haray nene ɓen koye ɓe wattan hakkil moƴƴa si ɓe seytini tun ɓe huɗay Allah waɗima ni e ni o waɗirima ni e ni wonde hino hawrodira ton e du'a ka jabotoɗon ɓiɗɗo wonira noon en toriki Allah yo Allah waɗu en du'antoɓe ɓiɓɓe meɗen ɓen wata Allah waɗu en huɗayɓe ɓe nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki noon honno heferɓe ɓe lorruno nelaɗo lorri sahabaɓe ha ɓe ɓitti moƴƴa sahabaɓe ini nelaɗo sa men torikema toro e hoore ɓe heferɓe nelaɗo ko honno jaabinoɓe min nelaka dey mi nulaka wondema komi huɗowo min komi nulira ko rahmatan lil alamin komi yurmede wonande tagge fo ngon fof en toriki allahu subhanahu wa ta'ala on yo Allah okku en moƴƴereji ko ɗaɓɓa e nu lewru kon yo Allah waɗi golleji meɗen fof hara ko saabi makko hara inchallahu si moyowo mooyi en janngo si tawi jon janngo jaɓi haray inchallahu janngo ko yewtoyten ko toɓɓe ɓeydeyɗe imanu goɗɗo on anndi ɓeyni imanu o yasidu wa yanqus himo ɓeydo himo ɗuyto himo waywa bourse on ƴawa e tippo no waywa eroji ɗin joni noon janngo no woodi ton en yewtay toɓɓe ɗen ɗon si a waɗi ɗen ɗon imanu ma on o ɓeydoto goɗɗe gon toon sa waɗiɗe imanu ma on o ɗuytoto inchallahu si tawi joni janngo jaɓi ko ɗum yewtoyten à partir de 19h30 heure de paris wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh